Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki dekat ke PTCV hak handle tarik unailar arja arpusau. Kita let ke jingalang belakot do CEO ke Shillong Municipal Board upiki boro ke belalong ha urban affairs. Ki dekat ke PTCV belawan lang hak ke jingalang ki kentup ya ke kong Angela rengat bat ke kong Bailin Pertu ki badai na ke Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers Association bat ke kong Telmi Nongbri bat uba Ichen na ke Shillong Roadside Hawkers Association Nalor usamla Ruben Najar na seng KSU ubadai udukot ke PTCV. Hang ni kejialang belakot do CEO ya kidukot ke Provisional Town Vending Committee kedai banekran halor kejing bom yo alut ya ke Certificate of Vending hadian menangaliang ki basyong di madan ki depan pau kejing persyak jur ya ke Office ke Municipal bom shimla alut ya ke COV. Papa persyang banekran berubah ichan dekot ke PTCV hadian belawai kejingalang Ule thu beminta kerai bemi na kini kecing kenduk lang kalong ban le ek besuk lang baro ki basyong di madan. Ule thu ru begitu ki bompat yo ek COV kendang ya yakran bat nakaliang CEO ke SMB unsa khat biang ek PTCV hakini ki singi banwan. Ki basyong di jeng dia kandailat ki dang donbun ki bompat yo ek COV le thu uba ichan. Nalor kata ule pen pauru banakaliang jongki ki hun yakini kecing lang namar kalong ke beyat beyat renti. Nakaliang ke kong telmiru ke depan pawi ke jing sengau tenat shibun halor ke ni ke jingalang bat usi oru ulaong ban sakhat biang ni ke jingalang. I karai nang le sulong baik ba kangin pet ke no no ke badai lang ke besok lang ya borkoi. De kino ke ba ke bomparyo ina ye keren ba kila ba kandai biang TVC begini jak biang itu ngin cek makin saja kat baga don ke space minang ai kan dia gitu. Terus kumakan kidang buon kita bompat yo ya kan. Kidang don sekatu kan ne badai tangkap tanggap di sejar area. Kidang don ki bompat yo. Sekumpak. Sekumpakan nang ngode. Asmetli ngam laban ai pi ka exact number. Tang ba kenum polat buon ra kina po. CSP light house ko kitang yadon ni. Te kumpi ubri ubala syong di jing di hang tie po tan bibi de ubala. Ngam de ubali jing di. Sorry. Tebo pihon kan committee mo tas ni. Tengah ngade tang membar gad ngade membar jang Shillong Roadside. De dekat Shillong Roadside kan nominate nga dengan represent sa po TVC. Tebo pihon kan meeting pada mentas ni. Ihon kaya ay maka ay bangi wan mangi long ni kwa mangi trilang wa korman man kun ko di ba I bolong entah I badai kon ko daga da kliya bonan da ba yarab e korman makan yarab makan teman daga itenan tenang des mat nangile antan bahay sudah tak kita Bila kali ke ikadau ke Islam ban yo nama bun ki bala yo SOV hari dan pat ki bu yo ke ikadau itu ke sama ka municipal lama ngibar khoi na TVC ngi pa ay municipal ka dega authority banda gitu ngi sulong tangkin ng punbay kinong punya manila anta ang ko si municipal tenang hi ke meeting bang yalong mentaro na kaliang jonga ka no yalam jonga Shillong Roadside ya tu nasong tenat sa kantin ba ay da buro ngin sa yalong meeting dia yang sa sin pada ya ke cinta kat meeting ki Bila kali ke ikadau bab kim yo ya tu ka COV Bila kali ke ikadau bab Islam ban ay ka COV mem de ban penslam ya ka ba menta de ban penslam kilong ba ngin hab ya syong biang hapo ka meeting kay ngin saya perkat biang Mano ki kon meeting ti ngin sa dan ka por bikin perkat biang ya ka menta si asni tikin pat khat ay ni Kada ngin pala ang penong